Boha, zase si zaspal. Miral, koľko je hodín? Koľko? 8 hodín. Do piči, Miral, kristiane. Odlekaj sa, umyj si zuby, holegate. A, stačí taška vlastne. Taška, aj kepku daj si. A, kepka je treba. Berem vodu. Poď. A kož ešte, Miro, vlastne. Ber. Opa, čo zase? Hej, daj mi čo to koš. Jaký ko... Aha. Daj. Máš. Díky. O, Lukáš. Ježi, kamera. Ty to bezíme, čo? Kámo, ja si tam píšem. Vypíšame? Ide. Poď. Zase ty? Čo tu zase robíš? Zase ťa tu zavreli? Lukáš, počuva, ja som bol výbeku. Ja už som behal, proste po pozície vodku som losu skátal. Pán Židel, ja som povedal, že meškam. Meškam autobus. No, ešte dneska máme pekný... Ej! Čo si nás zrejme? Pán Židel. Čau, Maťo. Čau, Lukáš. Kde mám to letia? Náhrame niekto? Ahoj, díky. Do piče, všetko spadlo do západu. Tak, to by bolo